Shalom ma hubatta haganupan bapa inang. Paima ipukahita hari na bayu on diar pindahihita maparlobe hatani na bata. Martonggo mahita. Dia tetu pama bamutuhan na totap masarihon marmudu-mudu haganupan pargulmiton ni parguluhon nami. Jana Tuhan bani panorang on ibu hai hamdo haganupan pagore ni akula nami. Sehingga boy Tuhan idaihon hanami hari nabayu on. Pai matongon Tuhan ibuka hanami lahuan nami. Siol hanami Tuhan. Manjalo hatamu gabe tadahani partenduyon nami. Gabe tukot nami Tuhan. Nalahu mandopakon haganupan ari-ari ni perguluhan nami. Ajari hamhanami Tuhan. Marhite tondimuna pasingin. Asisiat hatamu ibagas uran nami. Marhite Yesus Kristus terpuji maham. Amin. Papa inang hita haganupan hatani Tuhan bata nalau mamukah lahuan tambani sadari on ibuat hunbani kitab Hagai bindu 2 ayat 8. Kitab Hagai bindu 2 ayat 8 sonon ma na tersurat ijai. Ahudo simada pirak anjaha ahudo simada omas nini jahuba jibaut. Sarinari bahasa nami ahudo simada pirak anjaha ahudo simada omas nini jahuba jibaut. Papa inang hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus talup hita makatahon puji-pujian hubani Tuhan ne bata nadop memberehon hari nabayu terkhusus bani sobat ni Arion tene. Kita ganupan kitab Hagai on jelas do bapa inang nalaho pahotkon uhurta memberi pangarapan memberi kekuatan bata nalaho mendopakon ari-ari ni perguluhon ta. Ahamaay jelas bapa inang konteks ni ambilat taon ay bani bangsa Israel utara tene. Pasal pembangunan penumbahan nabayu. Ya. Jadi taridah do bani pembangunan rumah nabayu on bapa inang ipataridah kone batado hamulia on ne. Hamulia on nasional hamai bapa inang. Jelas do bani proses pembangunan ni bait Allah napa dua halihon on dialami bangsa Israel do permasalahan tene. Permasalahan nasional. Permasalahan ay bapa inang ternyata marhoru du sidia pasal hajong-jongan ni rumah penumbahan ay langsongon jenges ni rumah panumbahan na perlubi ay. Anggo rumah panumbahan na perlubi ay bapa inang mungkin lapis omas do tene. Merlapis perak. Bahkan bercahaya do omas ay memancar bani panorang ijia. Tapi ketika terbuang bangsa Israel janah mulak sidia totu langsung be hina jenges ni rumah panumbahan ay. Janah ketika sidia Allah membangun na lahu padua halihon marhoru sidia bahwa langsung ondi na perlubi ay be hina jenges ni rumah panumbahan ay. Tutu ay do homani horuni tulu halak izon ay na perlubi Hagai dop ay Jerubabel pakon Imam Joshua na tulu halak on ipake ne bata nalaho pajongjongkon gabe pendorong utama nalaho pajongjongkon rumah panumbahan on marhoru do sidia bahwa langsungon na perlubi aibe hina jengis ni rumah panumbahan on. Tapi bapa inang hita ganupan totu ne bata mangahapkon mangidah si hol ni uhur ni sidia hol soh ni uhur ni sidia ay bani
memikir hon rumah panumbahan ai. Halani ai marhata donai bata memberi kekuatan, memberi janji ai mabani ayat waluhon ahu dosi mada pirak ni tene. Mungkin bani pembangunan rumah paduhali honon marhor rusi dia bahwa lang adong be pirak, lang adong be omas bani rumah panumbahan on tene. Tapi ne bata marhata marsapu bani si dia bahwa ahu dosi mada pirak anjah ahu dosi mada omas. Aduh artinya bapak ina. Artinya ai bukan berarti ne bata memberi pirak pakon omas hubani rumah panumbahan ai. Totu ne bata mangahapkon. Mangidah si hol ni uhur ni si dia. Hol soh ni uhur ni si dia ai. Bani memikir hon rumah panumbahan ai. Halani ai marhata donai bata memberi kekuatan, memberi janji ai mabani ayat waluhon ahu dosi mada pirak ni tene. Mungkin bani pembangunan rumah paduhali honon marhor rusi dia bahwa lang adong be pirak, lang adong be omas bani rumah panumbahan on tene. Tapi ne bata marhata marsapu bani si dia bahwa ahu dosi mada pirak anjah ahu dosi mada omas. Aduh artinya bapak ina. Artinya ai bukan berarti ne bata memberi pirak pakon omas hubani rumah panumbahan ai. Langsung turun iberi ne bata tene omas pakon pirak ai. Tapi ne maksud izon bapak inang pirak pakon omas adalah aima kuasa ni ne bata. Aima pasarion ni ne bata. Mujiza ni ne bata. Aido bapak ina. Ternyata na lebih begal aima kuasa ni ne bata. Bukan hanya sebatas pirak atau omas. Tapi pirak dan omas ne maksud ni Tuhan izon bapak ina. Aima kemurahan, kemuliaan ni Tuhan sogop bani rumah panumbahan ai. Tentu air bapak inang ne maksud ni ne bata bani teks taon. Jelas doya tahun bani ayat siat ini. Jadi buenan maha muliaun ni rumah panumbahan na perpudion asena perlobi ondi nini jauh baji baut anjahaban ianan on bereon kudo hatuahon nini jauh baji baut. Jelas bapak inang. Ternyata AGP rumah panumbahan na perlu ondi berlapiskan pirak, berlapiskan emas. Tapi bani paduahon rumah panumbahan on lebih beralaskan emas dan pirak. Amai marhite hamulia on ini bata. Marhite na iberi Tuhan kuasani sogok bani rumah panumbahan on. Jelas tene bani ayat sia. Jadi buenan maha muliaon ni rumah panumbahan na parpudi on ini. Jadi lebih besar do bapak inang hamuliaon ini bata. Age penakan langsung jengis ni na perlu be on di sampul ni. Ang songon dearni songon na tahun na salpuai. Mungkin enggo bani tahun na salpu bue materita, bue kebahagiaan. Tapi mungkin bani tahonon bahat pertolon. Bahat si pikir honon, bahat si tutupon. Adong naburitan, adong ekonomi pakon na legan. Tapi bapak inang, ne bata adong mamambere hubata omas pakon pirak. Artini aima hapur sewonta. Aima tundu na passing ay bapak inang. Aima omas tak. Aima perak tak. Tutu harus dipakai hita ma. Peka mahita manangar sorani tundui ai omas ai nadom ma iberi Tuhan kubat tatene ya. Tutu bapak inang adong dohoma ongga hubege sada kisah sada inang boritan do inangon ang golang ipake ni omas hurang do simanga ni inangon ang golang maromas ya. Tutu bapak inang ay pemahaman nakaho ma ay tene. Tapi omas natang si baggalan bani dirita bukanlah omas bani duniaon, bukan omas secara materi, tapi omas marhite kuasa ni Tuhan nadop ontos batta bapak inang. Ay maha muliaon ni bata nasugop hubata marhite tundu na passing, marhite anak ni nasasadain.
nama sarihon hita, nama mudu-mudu haganupan parguluhon ta. Dan Bapak inang, bani na mendelani perguluhon taon tenger mahurta. O mas pakon pirak aidom ma adong batta. Marhitehon nitun dina pasingai. Halan pake hita ma iya, tangar hita ma peka ma hita bani tun dina pasingai Bapak inang. Ase marhamuliaon kuasa nitun dui na pasingai bani derita sehingga termulia ma goran ni Tuhan marhitehon ni parguluhon ta. Halan Bapak inang, lambin semangat mahita, lambin margogoh mahita, halani marmulia do nebata ibagas dirita. Selamat beraktivitas, salam semangat mahubata haganupan. Amin martonggo mahita. Tongon Tuhan bani panorang izia martoldo Jerubabel agi Hagai pakon Imam Joshua bani na pejongjong kon rumah penumbahanin. Tongon Tuhan lang songon cengis nina perlobe on di berumah penumbahan ai. Tapi Tuhan ya tawan hamba ni sidea bah lebih bermulia do Tuhan. Lebih maromas do ibereham Tuhan rumah penumbahan na padua lihonon. Ai maha mulia onmu. Sunai do hanami Tuhan bani goluh nami. Sipata Tuhan marutol dohan nami bani goluh nami. Langsongon hinajengis ni tahun nasal pu goluh nami mungkin Tuhan. Bue mungkin Bapak si pikir honon nami, si taronon nami bani tahunon. Tapi Bapak tenger dohur nami, iberham do hanami omas. Agepe lang Tuhan mungkin lang marpakaian omas hanami secara perduniaon. Tapi iberham do Bapak hanami omas pakon pirak. Ay matundui na pasing. Marhitehon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nadop masarihon perguluhon nami. Tana Tuhan, tongon tenger mahur nami, hamuliaon mo, marhitehon ni tundu na pasing in omas pirak in, nasogok ben nami Tuhan, in mahitemu, nalaho mga pohi hanami, mampergugui hanami, laho mendopak kon parguluhan nami. Terima kasih Bapak, lambin margogo mahanami, lambin marpangarapan matongon hanami, bani parguluhan nami. Ibagas Yesus Kristus terpuji maham Tuhan. Amin.